الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الأسماء الحسنى والصفات الأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله المصطفى وسفيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amma terjane memuji kama itu pasukur magri karena Allah Subhanahu wa taala atas sikuntu kebajikan yang senantiasa nasarian karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersipagadana yang itu nasarinya kene umur malaku kasalewangan kemampuan untuk akulle hadir dari tampak malak dirga dari wattua dalam rangka untuk angentengan salah seere kewajiban selaku umat Islam yang menyentuh sambayan Jumat. Dasnadasi kanyak kantaanne akulle ajar isyarat iar katanda angkana nangainja ki kareng Allah Subhanahu wa taala. Nasaba nakelainja pagi sibuk mempergunakan waktunta kesempatanta umurta dalam rangka untuk mangeri kebajikan dan yang terbaik saat ini adalah angentengan sembahyang Jumat secara berjamaah sinampeka. Mudah-mudahan ajari amal baji beri kat tengasing kama itu pabatang kalingku. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin nikamasih ngari kareng Allah Subhanahu wa taala. Salah seere amala yang ini mungkin termasuk amalan ringan yang lebah karena pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalan agama tanne salah seere amala baji ia kuliah kigaukang manamamo janjo sinampaikan dianggap ringan tetapi sangat luar biasa lumpo na siagan tinggi nanyo kalabiran nanyo seria amalan kebajikan yani antu ammacaya salawa mengucapkan salam salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammaca salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dianggap ringan jinnah. Cukup dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jari ni.
Tapi apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalabiran ni gappa. Punna amaca ki salawat mangiri nabita. Ya mungkin ya Ustaz menjelaskan sebelumnya, tapi tena jangan salah. Punna nu baji ni ulang-ulang. Dari sipagadang kalabiran, dari sesene kata umat Nabi Muhammad ningaya amaca salawat. Nakana karena Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 50 anganang. Nakana karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sitojen-tojenna karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala wa malaikatahu siagang malaikat-malaikatna Allah Ta'ala yusalluna as-salawati 'alan nabi mangiri nabina Allah Ta'ala yang nyentuh nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane kanan Allah Ta'ala pawangki ilalan rikita'na rial Qur'anya angkana Allah Ta'ala lagi na as-salawa mangiri nabita menunjukkan kalabiran nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu siagam malaikat-malaikatna Allah Ta'ala yusalluna 'alan nabi as-salawatongi mangeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kalabiran yang luar biasa posisi empoan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risesena Allah Ta'ala risesena malaikat. Kemudian akan Allah Ta'ala selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, oi ikau tahu beriman, tahu tappakah? Jadi punna mengaku ki angkana tahu tappak ki anne dibilang ngeri apa na perintah ke Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, oi kau kenanen tahu tappakah? Sallu alaihi as-salawat pemangri iya wasallimu taslima siagang apa batu ko bari sallam mangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini perintah langsung baturi Allah Ta'ala mangiri kate mangania tahu tappa tahu beriman, perintah langsung untuk as-salawat. Ya, cukup minta punanikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya reka salawat anjo lengkap ka Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Innaka Hamidum Majid. Ini menunjukkan kalabiran jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Se're amalak baji yang mungkin yang ringan tetapi ni pinawangi petunjukna Allah Ta'ala. Mana-mana jadi penjelasan-penjelasan terkait antikam mewujudnya salawatna Allah Ta'ala mangiri nabiya, antikam mewujudnya salawatna malaikat mangiri nabiya, antikam matung wujudnya salawatna kata ummaka mangiri nabita. Ya wujudnya kata salawat mangiri iya yang nyantu papala doangan mangiri Allah Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh kareng Allah Ta'ala sari salawat ya, kebajikan keberkahan mangeri nabita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya naparintangki Allah Ta'ala untuk as-salawat mangeri nabita. Yang ini salah se're amala. Ya, salah se're amala kebajikan akul digaukan yang mungkin dianggap ringan oleh dikata umat Islam. Ya. Kemudian jamaah dari Allah Subhanahu wa taala,
apa kalabiran maraing aku leligappa nasareki karing Allah subhanahu wa ta'ala kunna amaca salawat mangir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah serena yang mentu ilalan di hadisina Nabi ta batur sahabat Abu Hurairah. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidah inai berupa tahu amma ca salawat mari nakke wahidatan pisikali ne Nabi tampau inai amma ca salawat mari nakke pisikali sallallahu alaihi asyran maka nibala sakiri Allah Ta'ala pisampulo salawat sallallahu Allah Ta'ala salawat tongi alaihi mangri ikatnya tumajaya salawat pisikali asyran sebanyak 10 kali. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Jari punna maca ki salawat mangri Nabi ta misalnya sekali ini kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan menurut penjelasan Tuma Pandritata wujud salawat Allah ta'ala mari katte menurut Tuma Pandritata yani antu na penuhi ki rahmat pangamasean rahmat pangamasean siagaan na pak lapi-lapi anya pangamasean na karena Allah subhanahu wa ta'ala marikatte na pak lapi-lapi sikali jakikatte na nabala saki Allah ta'ala langsung pisampulo ne jama dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala langsung membalas sakit. Cukup dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nabalas lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala pisampulo rahmat pangamasean ya boleh jadi nasabah salawat tanjo lama-lama miantumai usahata nalindungi karena Allah subhanahu wa ta'ala baturi olo-olo aman ragian jo usahata lamun-lamunta ni antum maki jama-jama ki ursu nalomonomongi yang karena Allah subhanahu wa ta'ala mananya siratang anggaringi lanagaringi ki mingkaka dengan barakah salawat nasari ki rahmat pangamasyan Allah ta'ala tanjariya ki garing wujud panulun na karena Allah subhanahu wa ta'ala mana siratang antumai anu lompo masalata tapi biasa ki maca salawat abaraka ki salawatta lompo rahmat pangamasyan Allah ta'ala jayangan tena mo na lompo masalaya ne rilino gamay Allah subhanahu wa ta'ala para luta ripanulun na siya pangamasyan na karena Allah subhanahu wa ta'ala dan salah cara untuk anggapin panulong pangamasyan batur Allah ta'ala lapi-lapi po yung ringan na dyan na bawata mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad maca salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad dan seterusnya jahit ini jamaah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada sambaran ni kanaya maca salawat. Nah karena Allah subhanahu wa ta'ala ilalan di surah Al-An'am ayat 960 man ja'a bil hasanah inai tahu batu angirang kebajikan si bere falahu maka baginya asyru amsalihah ni balas sekiri Allah ta'ala bisampulo kebajikan sangkama kebajikan lebat nagau kang risumpai. Memang nakan Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 960 guna panggaukan kisah kebajikan Allah Ta'ala nabala sakit pisampulo kebajikan ansalika yang semisal
bahkan lebih hebat dari kebajikan-kebajikan anyo digaukan. Dan salah seere kebajikan aku le digaukan oleh bawata anne dengan membaca salawat mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan yang makarua makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi mamo ilalan ri salah seere hadisina aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Ini khusus terkait siagang al-Jumat. Aksiru pakajai alayya minas salawat, baca salawat nu mangeri inakke ne papasanan Nabi ta mangeri katte umat. Pakajai bacaan salawat nu mari inakke fi kulli yaumi jum'ah, tunggal-tunggala al-Jumat. Ini memang naparintangki Nabi ta bangi Jumat siagang al-Jumat. Nah, kilai ki Nabi ta apakajai salawat secara khusus dan Jumat. Kemudian Nabi ta fa inna salata ummati nasabat situ jen-jen na salawat na umatku marinakke tu'radu ni papakacini kangi mangeri inakke alayya fi kulli yaumi jum'ah dari tunggal-tunggala al-Jumat. Iya. Ini termasuk kalabiran jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap anya salawat ta mangeri Nabi ta dari setiap Allah atau bangi Jumat anya salawat ta dinampakkan ni pacini kang Nabi ta. Angkaran je ya anu as-salawat ki mangeri kau. Napuji ki malaikat ka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala ridalekan na Nabi ta. Idai nganu bajina as-salawat ki mangeri kau oh Nabi Muhammad. Itu orang ini diperlihatkan. Dengan cara diperlihatkan nakana hadis maringanga baturi sahabat Abdullah bin Mas'ud nakana Nabi ta inna lillahi sitojen-tojen Allah taala lillahi Allah taala niya malaikat-malaikatna sayahina akeliling ritumpukna nelinoa. Jadi niya malaikat-malaikat ditugaskan dari Allah taala akeliling ritumpukna nelinoa amboya-boyan je inai-inai tumai umatna Nabi Muhammad maca-maca salawat terkhusus ribangi siagang al-Jumat. Ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nakana Nabi ta yuballighunani nampa ni paccinika nga nairangin jumari naking salawat na napaccinika nga yuballighunani min ummatis salam. Ni paccinika nga salawat nanja umatku siagang salam bari salam na marinakka. Jadi ne salah kalabiran jamaah dari Allah Subhanahu wa taala kulen digappa. Antika macarana solana ni malaikat kana sabut-sabut tongki arenta ri dalikanan ni Muhammad Nabi ta pangulunta. Walaupun Nabi kita itu sudah meninggal sekarang ini, tetapi salawat kita itu disampaikan ni pacinikan Nabi ta. Ni pacinikan Nabi ta nasabana Nabi tampau. Salah saya cara nasolana ni puji-puji rentan ni dalikanan Nabi ta ipakaja salawat ta. Khusus bangi siagang al-Jumat. Ini secara muqayyad artinya terikat waktunya. Adapun maca salawat secara mutlak, secara bebas kena terikat kapan saja di mana saja. Kapan saja di mana saja. Mana ki maki, mana minggu ki Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rek tinro-tinro ki pikir-pikir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabahala sakya Allah taala pisampula. Ya pun na pinruang ki maca salawat nabahala sakya Allah pinruang pula. Ya pun na pisibilangan ki sebilangan kali 10 nabala sakya Allah taala pisi sadu kebajikan yang sangat banyak. Ini zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Risi pagadang matu-matuna ni kana maca salawat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir zaman dari Allah Subhanahu wa taala kalabiran maca salawat aku lek babat dari kanta
nakana sahabat na nabita ni ari nga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna du'a si tojen na papala doangan taanne na pala doangan ki mangir Allah taala mauquf tak gentungi bainas sama'i wal ard, antara langit siaga lilo, hatta sampai yusalli ala nabiyyika, sampai kamu bersalawat mangir nabinu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Abatong kana punna apala doangan ki salah sere adab taratte yari kata tacarana amaja ki salawa ilalan doanganta supaya tena nata gentun doanganta palat-palat tamangir Allah taala tena na tembus naik rilangi tena ton na batu na umay tak gentung tabat tunai tabat tunang. Jadi salah saya reta-rete na adab na nipuji Allah taala alhamdulillahirabbil alamin. Ya rakat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, nipuji Allah taala. Ya kan dia lah nipala nipuji rohnya patana nipalece ni kan alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini tamin lah macam sentuh salawat stempel aja sama stempel ini papala doangan tani stempel ki apa stempel na salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh kareng ko Allah taala baji kila mulamungku. Ini pabat tumit apa kikiroki didahului dengan pujian papalece mangiri patanna siagan salawat mangiri nabita nampanipala. Oh kareng ko Allah taala Allahumma gfir li pamupuranga. Oh kareng ko Allah taala bajiki anunggu usahaku dan seterusnya dan seterusnya. Ini tata cara pala doangan supaya natarima karya Allah Subhanahu wa taala. Salah serena dengan membaca salawat anjo ilalan riba pala doangan. Ini zaman dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan wajah kini batang kaling kusegang kateng asing parang kuma Islam sulan lagi pagajay salah sere amala anek boleh nagu kambawata, yaitu apa kajai maca salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara khusus maupun secara umum. Mana kemaki mana yang siapa ya? Yang penting tiada kelan riwesea ya jambang. Ini nabala segar Allah Subhanahu wa taala dengan kalabiran yang sangat banyak. Dan kata para lagi bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang matuna dari katengah sing parang umat Islam siagang batang kalengku nak jari bokong-bokong mabaji dari Allah kiamat salam nakimasin salama anggap pasafaat panulung bat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasala anju salawat tamangiri. Qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.